TV West twahikahirwaro rya Kampala International University Shaka aho twashanga abanyabazari ba Makri namanyo w'imyaka 22 y'ubukurofire atishenwe kutugira ngo omwana we ayisirwe nkone zamutirwiba umuri Nyabushe ibanda umukwezi kwa mwenda ati akamushere ko munju mpaka umukwezi kw'12 umwaka gwire 2024 ubwisha camanya ati akazaya akashango umwana watakigamba asherekerwe na numukanisa aho yamwihire cufaka mutwaro mwirwaro mwana kuyandebere yarra makini yarra iba yajatere kandi tibye bimbiri nyanga ngo bantu bataka mureba tabukuba kwakuyongera ate uje kumureba arra nana mugente cyo kurekera no tabukuba hati yareba ngo ubundi hariho kibiki mu samire mbwene hati yagera incyuso kandi cyo tikina shonga mushi akakwatwata hata akashasha ya twamurata namureta tatwa mushabara mweshi ukushaba hati nikibanki manisa ngo atazo mwirwaro abukuba indware yarwire gukurira ngo wagitayigo nazinga ya wamanya niki kumusasa bwanyuma yuko muto musikani bagashanga ngo bakamuhenda urucizo rw'umugongo kandi bamufutazana n'ubwonko haza munaneshagama bwene kabaka yabakatiyuma ya yaza yaturamo bwena kandi kunagira ngo tumuragurure kwa umushabo yangira ati bwena kandi wakakatuye asa kini ibimuvinga nogira ngo ukija karfresh atwantuja kakiya maboko bahara abandi kuna kurwe kubaga so makirini ya muratyo uhereza chanjirwe ngwiba abire natuntuza makirini ngo kwa rukwenda takamujugaga n'ubucako bashirinje 10 ambira kwishengaza yamugira ati anti kunda kwa mikono yawe muziki witu ngana hata n'ubuye cyo gukora twenda twara remix zona kuturaheze biya postmortem tugende tumuziki kandi bariya nabona nangwa abo bintu insistinga kujana kuko mutwara konka makiri no mukazi takajugwaga makiri no mukazi takagitwaga kweno lya bya namkolesa nka maraji Efe ito kutwagerebe calculated planned mwena yisirwe so ntwiramo akeberwe tutunge obuhame kureba ngo ubuzima umwisire amateka garamuri nyowe ni sister wanje kuko umuntu natujoga hati umuntu arwire tamurwarize ayitura umurwaririze tukucerezana ku rwiciro ihangwe n'emishana atari kubasa no kwija mureba icyo tubintu tufayo munongo hati abwenshi nayenda mayiti arikuza kufa asigire yagambirishe nkazobire na mujanjaba ngo batakamuziko muri ibanda kandi nguyibana munywano we orumukuru w'irwaro rumwe muri ibanda ngo nubamanyo kufa kwe nubwo mushaho yabye hakana akangira anti yasirkat anti kunafe muziko muka ahabuko mbona bwine munonga abwina bwine munonga yagumikiriza mbweni yahika kugerata ahakufa izoba ryanyumwa abazyo Innocent Amwine na Dr. Peter Rwambuka na n'abasirikare ba UPDF bagira hirwaro rya KIU Ishaka batyo batandika ko batinisiriza ngo nubendo mu kazi wabo kumuzika ibanda iwe nka Dr. utahire muta uyizuroto mu ryebyo nka Dr. ati bazo purchase man this one I want to repeat it chigambere cyo 1 bleeding because I said I met the dad. Okay, he called me. He was kazi. Yanga mangu yafu. Then yajangu you come. Tujenda hamwe mzee nikamtena no kumtena yantera jatatu makini yako nachi. Because I was with them abakumala bodas. So I went to the dad to agamba hamwe the following day namwa ukifinya mgano kwa mzee ekitiza bakora kibakora postmortem. Because postmortem is very important. Twagambaho na bamwe abatwire no bakorana Magreen ngugambe nawe katabagambira hari kabata tugambira hari akabata tugambira hari ugashinga kumanya hakutora owe tukaba ntamanya
konka because akaba arwire kuzi kuba birotera kugira ngo arwe mwibana bwanyuma y'abazire ba Macri no kuguma burari ngo amwinabire nakorengana na bamwe mu bashaho aba bayirondera babo batyo bamutwara mbara Referral Hospital aho bakora postmortem kandi nyinshi kare omberwa Macri n'gwija kuzikwa omakagabo muri Chamurari umurubwonje Town Council mu district ya Shema. Amakuru agagasha kwa Mayiko atwakire.